International News and Politics ziak tu city lalrin oma Trump le Biden in chap charna in deu so na trong kam tla hol atam le a be sei angan phalo Case Western Reserve University Cleveland Ohio State a September ni somni pakwa zana nei zo tak Trump le Biden in chap charna minute som kwazet o chu Nielsen report chuan mi makta doi somsari pathum point pakhat zetin an thira Super Bowl thir tu ain an tam mati Nielsen hian America Ram TV network som paruka tangin thir tu an chu tani sang ni som paruka Hillary Clinton le Donald Trump in chap charna kha mi makta doi somriat pali in an thira thole ni zana Trump le Biden in chap charna hi US presidential election debate om toa thir tu tam trum voi ni na ani amai ro chu Trump le Biden in chap charna hi beisei ang he hu in angai nom lovin a ho le thunga America ram mi puite chu an thin lung le an khotlanga na satakin hliamin an oma an ke chia a an in then dara thin rim na satak an nei zia tilang tu mai ani Reuters chanchin bu chuan Trump le Biden in chap charna wangin market le investor ho point nem nan na an mulova US stock exchange asan phalova 0.6% in aniam pha zo kani ati in chap charna an nei nu loka Asian stock market phe chuan aniam pha nualani in chap charna kai hruai tu Fox News Sunday anchor Chris Wallace la chuan mi pani in hial na hun ropui chu athunun zo lova Donald Trump le Joe Biden te chuan thu soi in chu na nein Chris Wallace po chu atong tam le a in chap char lai mi pani ten thu an soi tran chau ti in Wallace chuan apot chat chiang le a Trump thlop tu te phei chuan Traman mi pani anial pui ani bere ti in an soi luai ani Khovel media sang lar zual te point in chap charna nin om mai le be sei lo thil an ti hialani hetianga in chap charna ma saberin rin le be sei aphak lo wang hian Commission on Presidential Debates chuan thil kalmang le dan ti danglam an du pha hialani Republican lam chuan soi sel ngalin bol chu alaya da tum ringot tur anilo anti Democrat how to thren khat chuan Joe Biden chuan in chap charna voi ni dangla nei tur chu thulsan mai se anti a Vice President Louis Joe Biden chuan President nilai Donald Trump chu trong kam ta hol le siam le musina trong kam nen bein do thei pa nui ti za pa thei biek nei pa ti mang te na trong khuma voi khat phei chu ngoi ro thiana ati hialani Donald Trump la in Joe mu chuak pa hruai tu mi chak lo ati ve bok Trump hian Biden a thu soi lain alo nial thin boka Biden chuan he do thei pa hi engkim mai a soi hi adik vekani a heta hian dot soi turin ka ko chua khau love ati khuma moderator Chris Wallace poron in rol hialin Biden chuan he nui ti Japan en hian thu engma soidun thei anilova ahar sa ani men lo ngai dam ro he pa hi ati zo in ngoi ro thian pa aron ti khum le saka chuta White House du mai turarin kai Biden a tong kam la du tok mai lovin America ramin president anei to zinga cheber ani e ti in COVID-19 shileng do na akal pui dan soi selin mi zeile fing rem trezok hruai tu neila chuan thi an tlem zok kang atia Donald Trump athin aron sajaka chuti ang te soi in pola niam ber inizia graduate zinga po aniam berini a kachung changa chuti ang trong kam te chu chak chuak hleksu nangma hian zeina reng inei love zo ti in aron kok ngala zo kumsomli pasari chunga I tho ayana sadain thlasomli pasari chungin na ka thok na sa zo ka kan thok tam zo ka ni COVID-19 wangin mi nuai ni mai nelovin Biden a president nuaya thil thleng ni sela chuan makta duai te lan thi ang vaccine siam turin kan be na sa a kan pe tre pani ati Insala versus Hussein Biden The New York Times in Sunday khan Trump chuan kum sang ni som paruka tanga sang ni som pasaria federal income tax US dollar zasari som nga chau apek thu anziak chu Biden chuan a soi chuaka keile kanu pui chuan US dollar nuai ni singriat sangriat chu sang ni som pakwa thlengin kan pe ani atia Trump chuan chia hi US dollar makta duai tel ka pe sin ati chuan
ani le ichia pek na chu han enti ro le ti in anu pui nen kumsang ni som pakua a an chiap an pek zat in chap charna ma ni loka an puan chua chu chuang takin aron soi chuaka Trump chuan ka chia pek na chu ila munge yang ati chuan Biden a oi lo lutuk chuan engtika mo insala ti in alo trong khum le a he insala hi muslim trong kam che Arabic tonga pathian in rem ati chuan ti na ani awangin mitam tak chuan President Barack Hussein Obama khan Joe Biden chu Catholic pachal mani se kumriat zet a President Trump ni chung khan alo opnu zo to ani ange ti in Twitter lama an soi zui na sat pha le a Hussein Biden ti te Muslim than khatin an trong kam man ani chu lomin ka voin ni man tinuam tu Biden ti te Muslim pakhat Sari Hamid Phei chuan kapa in kanno panlain engtiknia emo chuan US party lian pani ten isala ti trong kam chu President Handona anla mangang ti thu asoi thin chu alo thleng dik ta hialani ati Biden chuan traman achia pek na enti ratum chu a oilo sakle ni in alang bok Trump chuan Biden chu afapa Hunter Biden a eiruk na thil Ukraine le China rama om angin le Vice President Lui chu enroll angin han hulu atum le a jo China chuan I chhun cho an fa ka thil mak anilove ifapa lokala dollar tluk le ding on tel arut loi anilom ni anti khum ve saka Biden chu a hoi ve ruai mai Biden hian Trump mai taka ANA in TV atanga lo thir tu makta duai tel tam takte a en zokin Trump ate chung ko thil le afanu Ivanka te chu White House Senior Advisor ani dan le apasal Jared Kushner po advisor aruat dan chanchin le ethics an bo chia dan chu zan khua in soi tu ro mani ati Trump chuan kan chung kwa in van nei na lo chuk chu hlovin nasa takin sarkar atan puyani ati Chris Wallace chuan tun lai nam le chi thila buai na chung chang chu an pani na zot le a Trump ne na white supremacist te chu an chan le dan idem donem ti chu Trump chuan tia du thu chawa soin law enforcement te chin fel turani ti in a chang daya ma se engemo ka hrilang cheu mi tu emo in engthilemo intifa far left wing movement chanchin a soi huna ati lain Wallace chuan idem donem ti in azot nona Trump chuan engtin nge chung ho chu ko se min ti an ming han peta che an ming mi han hrilte khai ti in atong kam alo pot chat thuaya Biden chuan far right ho tharum tho ching te an ni e ati chu Trump chuan an mani chu harsat na nilovin radical left wing harsat na an ni tia a chana wangin then khat chuan Donald Trump hian White House supremacy ho te che dan adem du lo ti in an soi sel ngal na sa hle ani Proud Boys tia ko far right conservative te chuan Trump atong kam chu lo lom em in social media Twitter le Facebook ate chuan stand back stand by ti in an ziak na sa hle ani Trump le Biden in chap char nu loka thlir tu te atangin tunge chak jok ti ngai dan lak na CNN chuan Biden chu 60% Trump 26% CBS chuan Biden 48 Trump 41 C-SPAN chuan Trump 53 Biden 29 tumama thin ring lo 15% chiang lo 3% Spanish thlir tu zinga Trump 66% Biden 34% CBS News chuan battleground na thlir tu te zinga za somruk pakua chuan in chap charna chu en in om antia 3% chuan mit hlim phian anti du lek fanga 17% chuan informative viawe antia 19% chu a chelam ti in a thalam omlo antiani anin chap charna hmuna hian COVID-19 wangin mitam takkal phallo le in chibai phallo ania mi somriat chau telin an chung te campaign staff journalist lem tele mi khwal tlem an oma Trump hi criminal justice reform nuangai dam Alice Mary Johnson le UFC fighter Colby Covington le awkil ten an troi omani Joe Biden hi kumsomli pasari zet Capitol Hill Washington alo chetlato ani a Obama huna Vice President kumriat alo nito boka in chapchar hi athiamin a han nui sang khan aking puite tan
enge mo tak chai buena thlanin kumsang ni som pahnia po House Speaker Republican cholta Paul Ryan chu ahnial ne thiam le thina ni Al Jazeera News ziak danin Alan Schroeder presidential debate expert chuan Chris Wallace Khan a hamstring ma in nial tu te trong alo pot chat thua in a in rol ma lu tuka thupui ai soi man meu lovani ati hialani kum thum ni lovin kum lia ta na sin Chris Wallace chuan US Supreme Court Justice Amy Coney Barrett aruat chungchang a zona chu kamidu zong chu karuat thelom in thanna White House le Senate thunun turin chakna nein ne tu kan ni a in than chuan nungzui tu anei zela kum thuma tan chau ni rovin kum lia ta na than thlin kani e chu wangin kamidu zong chu karuat theya chu thil chu mi ten min za sakani atia Biden chuan Catholic voter mit mei vengin Amy Coney Barrett chu soisel du lovin Affordable Care Act Obamacare tan a hlau oma Conservative Justice an tamlutuk chuan Obamacare pai a hlau om ati Amy Barrett hi nem nge ani chuan US Supreme Court ta pakwa a paruk pathum angin Conservative Justice anom to donani Monmouth University poll chuan voter 74% zatin live debate clearin 13% in thutluk na an siam phanga 87% eroin enghe huwa ma an ngai lo thungang sangni som paruka voters 75% live debate an thira 12% chuan thutluk na an siam pha ati Joe Biden hian Trump nen in chapchar na an nei lain online atangin campaign nan mi nuai ni sing khat sanga ne natangin US dollar makta duai thum point pariat atua nga theya atu ka phei chuan US dollar makta duai so matling ti ani Trump campaigner zingami Tim Morto chuan in chapchar na khan President Trump chuan Biden chu anorbet ne ema wangin Democrats te chuan debate kalphung ti danglam andu hialani ati Trump le Biden in chapchar na loen tu Brazilian President Jair Bolsonaro chuan Biden an khovel sigle sa in thak danglam chungchang soya Brazil rama Amazon ramngo wa chereu wanga apu na le US dollar tlu le ding on somni manga economic package satana pek le andu lo chuan shek le shem asoi chu alo du bau lo maya Bolsonaro hi tamaril ru ang pumi asangoi zon pui conservative ani a Brazil chuan US dollar tlu le ding on somni chu ala lul lo wange in tham na le midoi zep in vauna ti in Portuguese le English in Twitter le Facebook a anron ziak ko mayani US presidential debate hi khovel ramsang sanga tangpo in live nge in an lo thir na sa le a European ho te le Chinese ho te chuan kan lo ngai ropui America chu engteh wal an lo ni love ti in Twitter le media vela an ziak na sa le ani Chinese pa pakhat chuan hei hi American style civilization chu animo avanui zat thak ti in hei hi thinrim chunga in nial na le in an khum na presidential debate cheber ani ti te in aziak na sa hle ani